Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Acha nichukue nafasi hii kushukuru Mungu kwa kunipa uhai, nishukuru Mungu kwa hiki kibali, nishukuru Mungu kwa sababu ya siku njema ambayo amenibariki nayo. Na nina jambo moja ambalo ningetaka kuwaambia siku ya leo. Katika ufalme wa Mungu, Mungu hataki wale watu ambao ni wa kujiinua. Mungu hataki watu ambao ni wa kiburi. Mungu hataki wale watu ambao ni wa maringo. Mungu anataka watu ambao ni wanyenyekevu. Wale watu wanajua kunyenyekea mbele za Mungu. Na kwa nini nasema Mungu anataka hao watu? Ni kwa sababu Mungu wetu ako na nguvu ya kuinua, na kwamba anataka hao watu ambao wananyenyekea ndiye aweze kuwainua. Na ndio maana hata maandiko inasema ya kwamba ukijiinua nawe utasushwa, na ukinyenyekea na wewe utainuliwa. Kwa hivyo usiangalie uone Mungu venye umebarikiwa na vitu nini ukasahau kuna Mungu ambaye alikuinua, ukaingiwa na roho ingine mbaya ya kiburi. Ile roho ya kujiinua, hiyo ni mbaya. Kuwa mtu mnyenyekevu ndio Mungu akuinue. Kama unataka Mungu akuinue ufike mbali, leo nakwambia kuwa mtu mnyenyekevu. Ukuwe mtu ambaye you are not looking down at other people. Usikuwe wewe ni yule mtu wa kuona wengine wako chini. Ukienda mahali unataka uonekane, unataka kwa kila kitu ukuwe ni wewe. Ukikaa hivyo Mungu hatakuinua. Mungu anataka yule mtu wako chini ili amuinue. Na wewe kama utajiinua, wakati mwingine unaona Mungu anakuangalia tu, aone utafika wapi. Kwa hivyo kama unataka kufika mbali, kama unataka kubarikiwa, wewe kuwa mtu mnyenyekevu. Kuwa